Ljudi bok, evo, napokon sam uspio pronaći neko mirno mjesto gdje nesmetano mogu pričati i snimati svoj videoblog. A to mi je omogućilo ni manje više nego Aprilia Touareg 660. Dosta je vruće pa se uputio opet na Sljeme, gdje je ipak malo svježije, tu gore neki vjetrić pirka onak i u jednom zavoju onak skuži makadam sa strane, rekao pa zakaj ne, idemo ovoga puta malo na makadam. Nisam baš nešto vičan tome off-roadu, ali eto, ovaj motor mi to omogućava. Aprilia Touareg 660 je novitet za 2022. godinu. Radi se o motociklu koji je baziran na agregatu koji je već korišten u Apriliji RS660 i Apriliju Tuono 660. S time da kod RS660 on ima 100 konja, kod Tuona je 195 konja, dok u slučaju Touarega se radi o 80 konjskih snaga koji razvija na 9250 okretaja i okretni moment od 70 Nm na 6500 okretaja. Radi se o rednom dvocilindrašu, 4 ventila u glavi, 2 bregaste, ima 659 kubika, on teži nekih 204 kg, zapremnina spremnika mu je 17 litara, ali u svakom slučaju radi se o jednom lakšem motociklu. Spremljen je kajaba ovjesom, naprijed je vilica promjera 43 mm sa hodom od 240 mm. Svaki štap je podesiv posebno, znači jedan je za kompresiju dok je drugi za povrat, a od ostraga je isto tako kajabin monoamortizer koji je podesiv u predopterećenju i to predopterećenje može se podešavati pomoću praktičnog kotačića koji se nalazi dole sa lijeve strane, znači regulirate sami. Napred na kotaču od 21 cola pred su montirana dva diska promjera 300 mm sa četvoroklipnim klještima, naravno Brembo, dok je od ostraga disk od 260 mm sa klještima s jednim klipićem. Felge su žbičane i to su žbičane felge koje omogućavaju montažu guma bez zračnice, znači onako idu šbicate idu onak sa strane, lepo ne. Lijepe su ovakve srebrne boje, tako da prašina se ne vidi kad se skupi na njima, tako da su zgodni za održavanje. Kad smo već kod održavanja, onak moram napomenuti da onak kak svaki taj motor koji dođe mi na test, onda onak potrudim se da ga operem ipak prije i trebalo bi čak uvesti neku ocjenu pranje motocikla, lakoća održavanja motocikla. Touareg me isto oduševilo kak je dostupan znači svaki dio dostupan je, može se zlancati te žbičane felge bez problema, između njih se može s četkom proći, zlancati zadnja vilica, zadnji blatobran, napred isto tak, čak i taj vjetrobran koji se čini malo nezgodan lagano se s rukom dođe iz unutarnje strane ga se opere, tako da svaka čast motor je petica iz pranja i održavanja. Ima i centralni nogar, ima centralni taj štender, tako da jednostavno ga postavite na centralni štender i podmažete lanac, to mu je još jedan plus. Od elektronskih pomagala ili sustava asistencije, Touareg dolazi sa predodređene 4 mape koje je moguće mijenjati u samoj vožnji. Znači ima urban mapa, ima explore mapa, ima individual mapa i ima naravno ona off-road mapa. U svakoj toj mapi moguće vam je on the fly, znači mijenjati isto kontrolu trakcije. Kontrole su vrlo jednostavno intuitivne, doduše moram priznati da malo mi je trebalo vremena da se naviknem na njih, ali shvatio sam te menije, mislim stalno je prisutan taj meni na kojem imate znači mod u kojem se nalazite, i onda dole imate podatke od potrošnje, ukupnog pređene kilometraže, tripa, trenutačne kilometraže, potrošnje i takve stvari. Imate brojač okretaja motora gore, ima trenutačnu brzinu vozila, imate u kojem se stupnju prenosa nalazite, imate sat i tako dalje. Motor je opremljen isto tako i tempomatom koji dolazi u seriji. Znači te predodređene mape još se daju mijenjati postavke ako se uđe unutar menija, te imate par tu stavki, znači odaziv gasa, način rada
agregata, Aprilia engine brake ovoga, isto znači kočenje ovoga motorom, imate kontrola trakcije, ABS i mislim da je to sve. Onak, na prvi pogled mi se činilo da možda da je taj možda malo gas preosjetljiv, prereaktivan pogotovo se sjeti ako se naglo pusti gas. Upravljač je široki, visoki, podignut je upravljač, ne. Ima štitnike za ruke tu, taj podignuti upravljač, pogodan je isto ako idete na off-road, neki makadam, možete se fino ustati prihvatiti koljenima tank, osloniti ruke na upravljač i prolaziti off-road. Visina sjedala se nalazi na 860 mm. Sjedalo nije ni previsoko ni za osrednje nekakve vozače, možda oni malo niže će imati nekakvih problema sa takvim motociklom, ali znači će se nije uopće problem. Vjetrobran nije pomičan, on je fiksan, ali dovoljno dobro pruža zaštitu. Svjetla opremljene LED svjetlima, naravno i tak dalje, i fino su uklopljena u cijeli motocikl, malo inovativnog dizajna. Ovaj testni motor došao je u boji nazvanoj Indigo. Njegova cijena iznosi 99.000 kuna. Dolazi još u dvije dodatne boje koje su jeftinije, oko 5.000 kuna negdje otprilike, ali ovaj tu model došao je još opremljen sa ovim praktičnim aluminijskim koferima i sa nosačem kofera, znači koji onako dižu cijenu cijelog motocikla na negdje oko 110.000 kuna. To je samo informativna cijena, nemojte me držati za riječ, ali nisam išao na točan podatak iznosa cijene tih kofera, ne. Ali koferi su vrlo praktični, znači motor je sjedni, vozi odi u svoju avanturu, spreman je za sve. Lijepi izlet u prirodu, evo, to vam omogućava Aprilia Touareg 660. Neću više ni govoriti, ako se niste do sad pretplatili na kanal, pretplatite se, ostavite komentare, lajkajte, hejtajte, bilo kaj. Evo ga, dosta je vruće, sunce je već dosta visoko, pa idem još malo iskoristiti dan, kad sam već se spremil sa oblekal, još malo probat provozati motocikl, koji onak do sad već u prvim kontaktima mi je bio ok onak, ali moram priznati da je svaki put mi je sve bolji i sve više se navikavam na njega. Hvala i doviđenja. Aprilia Touareg 660, a be a racer. Wanna be a racer. Ja bih htjel naučiti offroad se voziti. Inače malo grublji, ali sad mi čak dobro radi, funkcionira. Znači tu su ovi ti izbornici, tempomat, žmigavac koji se ne isključuje, samo morate ga malo isključivati, trubica. Na ovoj tu tipki možete mijenjati mape. Znači sad ćemo prebaciti u offroad. Zadnji je bez nedela. Kad bi još znal slajdat po šodru, ali me strah toga. Dobro, preveć isprika na samom početku. Let's go in adventure. Evo, položaj ja sam 193. Ruke su fino taman na visini. Za kaj vjerujem da bi trebalo biti. Noga na stražnjoj kočnici. Nemojte se smijati moje makadam, moje offroad vožnji. Nisam baš vičan tome. Volio bi malo više voziti offroad i naučit se, ali trenutačno nemam ni motor za to. Jedino ovak kad me put navede, onda idem po makadamu. Jednom sam išao sa multistradom koja nije baš za to, ova moja. U jednom trenutku me počelo bacat lijevo, desno, ne možeš se ni stati normalno kako spada pred niskoj volan. Ovdje fino tu funkcionira. Ja bi sad trebalo onako biti nasloniti se na prednji kraj i pustiti nek on funkcionira. Kad mi počne šarat prednji kraj, ja se userem. Nisam naviknut jednostavno na to. A još uvijek stignem s 55 godina naučiti se i na offroad. Sad sam zaboravio kojim putem moram ići. Nabrijem lijevo. Evo ga, drum na offroadu. Da mi malo gasa. Zavoju baš i ne.
Ne ufam se, a mislim da nisam išao tom cestom. Ovo mi je novitet. Valjda mu me dovela na Sljemensku. Trebalo bi po svemu. Juhu! Ja sam avanturista. Evo ga u prirodi sam, usred ljeta. Tu kao pizdim u provaliju. Ne bu me niko našao mjesecima. Bez kuplunga u treću. Wow. Ajmo ipak sporije. Zajebiti. Hrabrost. To je bilo sve. Vidjeli ste kako izgleda off-road. Ajmo mi na moju dragoj cestu. Individual sam stavil, to sam si odredil najbolji odaziv na gas. Draži je meni cesta, a volio bi malo isto off-road voziti. Znači Tuareg bez problema, treća serpentina, iako sad nije serpentina, svaki put se zajebem, pa i ovaj puta. Hvala lepa, baš ste ljubazni. Ma kaj, nikome niš više od tog ne treba. Lijepo se on odaziva na gas kad ga se malo stisne. Evo, u trećoj. Na 6,5 moj okretni malo se osjeti da bolje krene. A super je i položaj ovoga kad se ovak sjedni lepo, ne? Zavoj za koji svaki put velim da bi ga mogli brže proći. Ovog puta ne pretjerujem jer ipak to nije motor tak za zavoj, ali fino ide. Joj, sve mi se više sviđa, jebem ti Tuarega. Zanemarite moje puhanje, disanje, šmrcanje i kašljanje. Ipak je jako vrućo i malo sam se uspuhal. A sad odmaram vozeći se po cesti. Sad opet vidim put za off-roada. Mislim da sam dovoljno snimao off-roada. Nekom prilikom ću snimit malo više. Ali za razliku od ovih prijašnjih modela, Tuareg nema problema sa grabama sljemenskim. Sljemenska cesta mu je čist dobra, ovaj ovis fenomenalno funkcionira, ova kajava hoda 240 mm. Znači, prekrasan, široki volan, povišeni. Treba ga malo stisnuti, ali on čist fino ide, ne? Tuareg 660 je u biti napravljen kao glavni konkurent Tenere 700. Imao sam prilike prije 3 godine probati Tenere 700, isto me iznenadil u svemu. I naveo me da počinjem razmišljati o nekakvom off-roadu, barem blažem, za što jesu ti motori napravljeni, za avanturiste. I znači mislim da Aprilia napravila dobar odgovor Yamahi na njihov Tenere. Motocikl je fenomenalan, stvarno uživancije i svakim kilometrom je sve bolje i bolji. Kočnice fino funkcioniraju, to su poluplivajući diskovi. U stvari nisam ziher, možda su i klješta poluplivajuća, kaj ja znam, nije bitno, bitno je da dobro rade. Brembo je zakon. Da se lijepo dozirati, fino se osjeti ta ručica. Na početku mi malo bilo čudno kod tolikog poniranja motora, ali u biti nije to tak puno. Navikne se čovjek. Stisnući stradnju, pa onda on cijeli fino čučne.
Ono, položaj je izvrstan ovoga, baš je onak sjedalo je uvijek kod tih motocikala onak, neki bi rekli možda je malo preusko, ono, joj, sigurno to na duge staze ne valja, boli guzica, ali onak čini mi se da bi to i na duge staze moglo biti ok. Nije ono fotelja, ali je dobar, za sve namijenjen. Evo, fino on zakoči. Lijepo i taj 21 sol ulazi u zavoj. Te Scorpion Rally ovoga gume su isto super koji one trail. Scorpion Rally gume fino drže i na asfaltu. Kak lepo on padne u zavoj. A da, meni je ovo recimo iskoristiviji motocikl od GS-a. GS je super, ali ono samo za po cesti, ne? Mislim, i Adventura ga uzmete, ono sa žbičanim peglama i to tak dalje, ali to je ipak ono 260 kila koji treba ovoga voziti po makadamu. Ne da je Bože da vam padne, onda trebate dići. Super, ako ste ovoga posjetitelj teretane, ali ako ste starija osoba i sami negdje u divljini, malo budete se pomučili s dizanjem. Da, sad mjenjač mi je onak kao krutije dosta bilo na početku, ali to zavisi kod mjenjača, ono koje ulje se isto natoči unutra, kad je malo gušće onda normalno da je tvrđi, ne? Tvrđi je nego što je bilo na Tuonu. Ali sad ono, promijenio sam ovoga cipelu i sad mi je ok, uopće ne primjećujem da je krutost ono. On fino onak radi. Do sad nisam našao fantomski ovoga ler. I bez kupunga se fino da prešaltat. Motor se može voziti lijepo lagano, bez problema. Ono, kad on oduševljava, ovak možete u četvrtoj, evo, 2000 okretaja, onak, neće trzati. Opremljen je ovaj vjetrobran, ima i ovaj nosač, tu. Na taj nosač možete zakačiti nekakvu navigaciju. Onako, nekih motora morate kupovati nekakve nastavke dodatne, ovaj je već sve predviđeno. Evo, vidite taj TFT ekran, dovoljno je veliki, pregledan je. Nisam uspio povezati mobitel sa njime, ne znam je li to treba neka dodatna aplikacija, nešto nisam stigao proučiti, ali dole se u desnom dnu se vide nekakve ikonice mobitela, znači da ima i ta opcija. Znači, agregatić taj od 659 kubika zapremine, ono što oduševljava je sa svojom potrošnjom. Proizvođač čak deklarira neke 4 litre, što vjerujem da je moguće postići, a ga ne držite previše u visokim okretajima bez problema. Lepe ti je Zagorje zeleno, Zagorje zelene, Zagorje zelene, lepe ti je Zagorje zelene, još je lepši Beli Zagreb grad. Sira, putra, vrhnja, mleka, jajca i krumpira, jajca i krumpira, jajca i krumpira, sira, putra, vrhnja, mleka, jajca i krumpira, se to ide Beli Zagreb grad, se to ide Beli Zagreb grad. Treća. Da. Može se juriti, ali može se i uživati isto s njime u laganoj vožnjici, u razgledavanju prirode. Mislim da je primjereniji tome, ali ako baš neka ispegla možete ga i tiskati. A kaj ja znam, onako ono 80 kao konja, joj, pa ni to puno, ne?
Pa ja mislim, ja sam imala super Tenere, 750, ne znam ga koliko je ona imala, imala 70 konja, 65 ovoga. Isto 21 col napred, ne, i trošila je za poludita, je trošila 10 litara sam tak, ne, onda mi je rekao mehaničar, kad sam stalno cvilil da puno troši, a čuje da ti malo lakše s tim gasom, pa bu ti manje trošila, ne, mislim, dobro je rekao na kraju krajeva, ne. Ja sam ga vrtil ko blesavog, ne. A prije te super Teneruše imao sam Yamahu XT600Z Tenere, takozvani 84. godina, ne znam koliko ona mogla imati, ne više od 50 konja, aki toliko, pa mi je ostala u sjećanju kao motor, s kojim sam se najviše zguštao, ganjao sam ga ko blesav, ne. Ne sjećam se koliko je trošila, ali mislim da je manje sigurno od super Teneruše, jer nije mi ostalo u sjećanju nešto povećana potrošnja. Evo, sad je malo šodera bilo, ali sam stisnuo prednju za stražnju žlajfu, tako da uopće meni je strah s ovim gumama i s ovim motorom. Tako da 80 konja za današnje uvjete je čisto dovoljno, ko što onih 80 konja kod prije testiranog Moto Guzija V85 TT. Ne znam koliko maksimalna brzina, tu piše da gume se smiju voziti samo do 170 km/h. Ja pretpostavljam da bi on trebao ići nešto više od toga, ali čisto vam je to dovoljno. Bitna je uživancija na motoru, bez stresa, a ovaj je stvarno stvoren za to. Evo, mi se sviđa to sjedalo, onak, znači nema onih, nije profilirano za suvozače i tak, pa ti možeš se pomicati u vožnji. Ja sam znao na XT600 sjeste skroz od ostraga kad bi me, ne znam, smetalo taj položaj napred. Fino bi se vozil ko čoper ovak, ispružene ruke, guzica od ostraga i vozi miško za po autoputu ko bok. Pila. Ako sam pila sam za svoje novce. Evo, 140 bez problema potegne. Nice, nice. I lepi zvuk ima taj auspuhić ovoga. Mislim 21 col, ali nemate nikakve osjećaja. Ma dobro, 17 cola sigurno ima bolje informacije povratne od 21 cola, ali kaj ja znam, ovaj 21 col je onak fino se da vozit. Nije da nešto širi putanju. Svakim kilometar sve veća i veća ljubav. Isto kaj velim, danas su stvarno svi motori dobri, to je stvar razlike sad u dizajnu, u konceptu, ne znam kaj. Čisto na vama je to srce odabire. Najgore je bilo kad me ljudi znali pitati, joj, ne da imam dilemu, nego imam trilemu, ne znam, između tog i tog motora, ovaj, ne znam, jeftiniji, ovaj ima više konja, Rekao, znaš kaj, motor se kupuje sa srcem, kužiš, onaj kaj ti se više sviđa, to kupiš, ne praktično sad, ne. Mislim, to je hobi kojega svi mi imamo i ne vozimo motore zato kaj je to, ne znam, praktično ili ekonomsko, ne isplati se definitivno još pored auta 2 plaćati jednu registraciju za motora, nego vozimo zato kaj je to gušt. S ovim motorom možete preko ovog ležećeg bez problema proći, pandura. Taj ovest to tak lepo upije da niti ne osjetite da je bil ispod. A svaki normalni cestovni motor biste tak trgnul tu.
Stubičke Toplice. Idemo se tam neke osvježiti, gdje ništa ne bomo pili, jer je jako vruće. Usporil sam kaj? 50, dobro, čak pokazuje 50-50. Znači ne laže puno đubre. Kružni Tokio. Ja sam resetirao trip na početku, evo sad sam samo na 60 km, ne znam koliko mu je prosječna potrošnja. 151 sam ga stisnuo, opa Miki. Malo više, 16,5, znači 20 je 5 litara, a ovo je ne znam sad malo više, ali sam ga isto tiskao. Moramo si nekega spiti. Ne mremo same tak se voziti, jebate vruće. Tu su nekši motoristi već. To je bilo sad to. Idemo malo osvježenja. Evo, drugo mišljenje mladoga vozača. Je vraga mladi, ima godina, isto 4 bane. Ali friški vozač. Naš statist Ivan prodao je Tuarega i ostaje bez riječi. Beži pčela. 8, super pčela. Iz mog ograničenog iskustva s motociklima. Ne budi skroman, molim te, tamo pričaj. Tuareg je izvrstan. Tuareg je izvrstan, meni je fenomenalan. Čak mi po ovom makadamu, meni ko početniku, čisto, mislim da mi je čisto dobro išlo. Bio sam u jedne, 2 situacije da mi je prednji kraj skoro prešao na šljunku, ali... To je meni isto malo šitno. Ali to je neiskustvo, ovo mi je u principu... To kad uletiš u duboki šljunak, onda znaš prednji kraj. Ali ti u biti ne bi smjel držati taj volant, jer bi ga pustiti da on odradi. Trudim se, ne. Znaš, ja isto, fali mi iskustva u off-roadu, definitivno, mrzio sam svaki put kad sam naletel na ovakav makadam koji što je tu prema Japetiću. Da, nalazimo se na Planinarskom domu Japetiću i mučili smo se jedno 30 km po off-roadu, makadamu, ne bi rekli off-road. Makadam, da. Ali dobro, super. Ali motor je mrak, tak fino ide, lepo. Jedino je menjač malo tvrdi. Kad idem u nižu treba ga baš onako setiš onaj kloc, onaj kak ide. Ne, malo je tvrđi, ne znam, ali ja sam se naviknuo valjda. Pa na početku mi je bil čudan, ali zato kad sam vozil sa skečesicama, kužiš, ne. Znaš, ipak su skečesice, skoro da nemaš niš jebiga, pa onda baš osjetiš kak je tvrdi, ne. Ali fino radi, nije nijednom ušao neki lažni ler. Nikad nisam kulal. Agregat? Tako da su odlično ide. I zavrti se fino i u niskim okretajima fino uče, ne trese se. Sve možeš u drugoj, ne treba nikad u prvu. Drugoj? Možeš se voziti u šestoj, se možeš voziti 30-40. Ovi tu spori gavo i... Da, to je, ali dobro, duga je treće je izuzetno dugačka, rastezljiva, od niskih do visokih možeš se voziti i tako, ali... Na ovoj cesti do Sim to nisam uspio probati, tek sam par puta u treću ubacil, ali inače, motor je pic. Fenomenalan je mislim, to mene oduševljava, kad stvarno onak i u niskim okretajima on lepo radi, kužiš, niš ne cuka, opće ne moraš kupom stiskat, kužiš. Jako. Povremeno zaštuca kad iz nule malo kreneš gas, da kao pocukne, ne krene mekano, ali ne uvijek. Dobro, žal mi kad ti nisam rekao prije kak se prebaci u off-road, ali off-road most ti samo isključi ABS na sražnjem kotaču, znaš. Dobro i malo ti je mekše ti odaziv na gas, onda kužiš i ABS je osjetljiviji, kužiš, ne. Ali, tek toliko da probam. Sam ja sa Vestromom 250 to prošao, onda Isuse, noge me ubijaju, evo. Bude prošlo. Jednog dana kad umreš bude prošlo. Je, i uz ibuprofen ovoga prije spavanja. Ne, motor je stvarno mrak. Tuareg je... Položaj?
super, malo je drugčije nego na Westromu, ruke su malo Visoki više upravljač, i široki. noge su malo više naprijed, stopa. Ali brzo se navikneš i to je onda, a pogotovo stajanje na makadamu, savršen položaj. Da, tu sam ti zavidjela ovoga na tome. Ali dobro, prošli smo to i preživjeli. Ne? A na asfaltu kako se čini handling ovoga? Ne? O, izvrsno. To je ono kaj, znači, sam skužil i na tvojem 999 i na ovome. Nije, ne smeta mene kaj je Westrom samo 250 i kaj je slabi spor, nego to upravljanje, no, nemam nikakvog pouzdanja, ne znam sad je li to do guma ili kompletne ciklistike ili šta god. Ali jednostavno na Tuaregu i na tvojem 999 puno sam sigurniji kad skrećem u zavoj i naginjem se i imam puno veću slobodu. Ne? Na Westromu, ovom malom, stalno imam neki feeling da ne znam, da bi se neke dogodilo i malo sam u grču. A na ovom savršeno. Da Strom ima takvo ponašanje u vožnji, to bi bilo savršeno. Onda ne bi bilo Strom, jebi ga, ne? A dobro, gledaj, mislim, Strom sa 250 kubika je za tu cijenu ovoga je ono fenomenalan motor, pogotovo kao prvi motor, kužiš, ono za tebe koji te ono stvarno nauči svemu, znaš, to je ono osnova, kužiš, treba krenuti po tih manjih klasa, kužiš, znaš. Lakše ti je savladati to sve na manjim kubikaži nego na velikima, ne? Iako velim, ovaj tu isto Tuareg, ono, stvarno ga početnik može voziti, kužiš, ne. To ga vrtiš do 4000, 5. Može se voziti lepo. Može se lepo, mekano. Može se polagano voziti. Bez straha. Ne, čak super. Ove te, recimo, gume koje su gore motirane, kužiš te Scorpion RLI, kužiš Pirelli. Ne, one su predviđene kao za neki makadam i tako dalje, ne. Ali izvrst drže i po asfaltu, kužiš, ne. Baš ono, ja se oduševio ljuče prek teme, nekak se nišao, kak se fino možeš nagnut, znaš, ovoga, i ono lepo sediš kod torta na motoru i sam baciš to levo, desno. Tak lagano imam puno bolji feeling u zavojima nego na Stromu. Ne znam li do guma? S obzirom za 21 sol kužeš ovoga i čak imaš dobre povratne informacije od prednjeg kraja. Da, uopće nemam osjećaj da je nešto, taj 21 sol prednji kotač, da je to nešto... da mi smeta u vožnji na cesti. Ne. Onak taj dugački hod ovjesa, onda onak kod oštrih ulazaka u zavoj treba malo i zadnju piknut, znaš da on cijeli ono čučne kužeš, ali znaš, ništa ne proširi putanju, fino, ono, precizno on pogodi kam treba ići. To je meni sad već malo next level. Nije ti to ništa next level, samo trebaš se osloboditi u poznat s motorom, jebi ga. Treba vježbat malo više. Da, je. Pravili pauzu, idem pitat za nekakvu pepeljaru. Dole ti pepeljara na podu. Na podu. Aha, dobro. Da. Joj, ti mladi. Da, mislim u pravilu to je to. Stvoren za avanture. Novali narode.